Whaaftai mo le avanoa. Ia, whaatalo whatu fo ila o fionga le minsta. O mata upu lauri, o mata upu o loo a fia ila o fionga ile le minsta. Ua o manatu, e te tau ona o fesiri sa o atu ila o fionga. Wa manu fetusia inga. O loo fetaua inai low mili tino whaatasi. Matangata whai business investors, whaungairu for investors. I o i saina. O le anganga au tu, e iai le whainga wa umono tau fetu whai ma ua manatu o tau o se mele le iai le tātua tinu. E pe o le mele au ki kiro kwa, ai lua la vai ngola o fesiri. O le mele au ki tau tiro o fionga le minsta. E le e whato a mili tilo na nawhila wa fionga. Matangata whai pisinisi ia, investors ia mai o saina. Se kwa keke se furu lima kausanga karuai. O whai le mili tino lea oe. Matangata whai pisinisi ia mana o mai saina, invest in ile tātua tinu. Now it becomes something that is so wrong. A o le fesiri. La le menga le whai e la ia la au li furu lima kausanga ore. Ko, ngai se a wa pisani, mata pisani. Pero winga na la kusiri mo mwala fionga le minista. Ia, whaaftai tui. Patalo whatu fo ile mai monga si o tātua tunu umapa anga le iti lai vile nei tai au. O le whetaua inga matustusinga le ufai le temini nei company mai whafo investors. Mo le sila fia le tunu. Company umanei o company ua silia ma le sifuru tausanga la lata le sifuru lima tausanga. Talu ona whaipa anga ma lo itu malo. Ia, ma whai iai la le mele te sao no iai tui o le militino. O le tamu whainga le nei tui, ele i whaingo fie o na ua umi se teimi o mato whaipa anga. E ala lea i le whailoa inga na amata fo le company, fo ele na mai i New Zealand o le company nonu. O inana amata ino o mai company ne i lisi ia lima se lau eka o lo i tu malo. E whai e whato anga nonu ia ma le wha moe moe whatu inai ia whaliteli malo mo le rumana. Ina o tu lai mai le tu langa whaipura lo tu malo tui. E lua mea na AUVA'A o iai. O le ati na e mole i tu malo. Inisi au wala e le tu e whalango lango tu lau lava. E te le whalango lango i le mea le tau whai e le whaasoa le malo. Mo tu malo umo le tunu. O le mea mua le nano titilo e au ia malau tau mwhainga. Ia vaaini ia la ngā tupe fau. Ni tangata fau, ni investment fau. The new money, the new people, new investment. O le whatu atoa na o le whamoe nei. O ila, nā fua mai e le tāpenanga o mea umalea wa mata na ria e mai lunga le teimiri nei. Whamauninga, ia, wa o vatu marasfultau sanga o lisi ele o lo tu maloe. E ono se lau eka lesi, ai lima se lau eka lesi. O lae maua tupe o lo tu malo le teimiri nei. O le matou lima se lau eka e maul matou lua se lau lima sua fel tau sa. E voina tala le matou tupe nei le. Whawa iaso taluai. I le tausanga len te nei, o le tausanga le nei, e maua ia au kuso le si fo i matou lua se lau lima suafi. I ele ia o le nuu, o le analisi. O le alava elisi o malteimi nei. O kompani la nei tui. E le se me whaingo fia le mele o lau sa ili o ni tangata e o mai e investa la to tupe i nei Samoa. E le se me whaingo fia. O le mea mua, e te tauna whai au oesu e ngapo ai tangata nei. E te rea rua tua lau ala tele, e le o le tele o tupe. E le o le tele foi o le tamau a inga, oni tangata le lei, tangata o iai le ato o toanga i mamao lato history, matulanga o le, reini me tasi o whale tonu. I maoni tangata e te iloa le, e genuine, they are genuine investors. I le nei lata usanga e tele umatu, i sa matu, whainga luenga manai company nei. Ma fau ma fua mai ai. Ta penanga umalava o company la ia ua vevesi mai nei le taimire nei. E mai le whaingo fie. Le tau ma whai e develop mai ma whauwhaunga mai le nātemi. Se furu mo tupu tausanga tui, se furu lima tausanga. O le tausanga mua na o whai pure, lua whema le ono, na mataina kick off le mele.
Mataino mai ma whaamatala mai e te au e tauno mai i Samoa e te u whaawhainga luenga la tau tupe o le taunu unga e mauai tupe le malo i tūlanga tau la fonga tiute ma mea umawha pena whaawhainga luenga tangata ia ma mauai fo i le tama o ai ngolo i tū malo ma Samoa ato ole faing ole tau mo fainga a matala lea sa ola tala le fai atu ele I fatoa a mata lua vaste wai ole na mata mai o a o le te I le fainga malo I le taimi le na o le alava tui sa o whaadia i te tonu o le whainga malo o le sa pipi le sa uia sa o whaadia vo le te i le malo na tai o le company lea o o tari tonu wina o le uo mai e fight developments e manu iai Samoa ea no folo le company ma mai le vala aulia te le lava mo le to luas fulo ma tau nao e te mina ua o mal te mi o fonga fetalai e ma to o la ia loa fe sulo ma to o ai ma lau malanga e to a fafa I pule e to a faulo mtanga luenga ma le fau tua sili le malo ia kolone va ai le fionga ia tafua malu e lue le fionga ia fofo vale ma le fionga ia pestava I fo ma ia ma le fionga sui pare mia na te mi ia la wafo oh ia o le mato malanga la na ole ala wala na to war lungo le government level government level e mateo e tilo ma va ai po o a e folding o ia company pe ni company moi pe na o ni company na o le sao no e len fain fa tino le se tupe e mato wolo e fo I mai le fainga malanga wa ta tino ele au malanga atoa o le company le lei mai te tau o na fai pa anga ma le malo ya le na matai loa fa ta valengo lai sene ta penanga uma wa yenga fa tu la fono o le amainga I te tono le company e fa fi loa I pulenga le malo e le ko vano le fa tupe e ma le pulo le sifa pulo le tanga le ngo tupe ma mai uma tulang o lo iai le fa lango manga ina ia taliton winna le malo o company o leo mai fa tu sa o pisinisi I le tono a wasi le fia tui o so se atunu ula e mana o mia tangata e o mai tiu fa fainga le nga tupe mo tato the real prime investors e na rolo mato malanga le na malo o company ya na sa va in fa sala lo umma le atunu mato va ai fa le ngausi mea o me ngausi mai I tu ainga ma whaafta wa inga e sa waila ma le mata upu le vesi nei o le stock exchange and financial center. okay Lea e sa wal temine nei. Mai le temine natu I le lua fesu tasi lua fesu lu o inana issue wai lai sende. I to tonu le tatu watunu. Ina ia le stala lo ia I company nei I to tonu o pisi nisi ma whaatu lafono ina I to tonu o Samoa. La ia uma fa maunga mai le lua fese fulu e tau mai le tau sanga le ntende. Na iso e ala I sende le company. okay Al tulanga lela wa mani na tulauri o negotiations suma nei ma le lestalai na opisinisi nei ma company nei to tonu o le tātou atunu it's nothing new e lo se mea whakakupu a ngafi o le mea ua uma ona fau ma whaamaonia malo ia ma set up loa ia le lestalai no lātou opisinisi so there's nothing new about it o mea uma lava na fai iala fa tu la fono mo si fietui na le stala uma I lalo le tato tanga luenga business ma la manuia ma leipa lai lalo uma swafa o e owner company ma la tau local o lea fiai ma lo I tu malo o le fo I to ton o ai uma tangata o lo I tu malo o lo a fiai o lai lalo e le ai se mea tasi o lo o faia pe fa ala tua pe fiufi everything was registered legally under the law of Ministry of Commerce. What man fight?
Ale mela sa mo moli I te tonu o le matanga luenga. Man tua foi oe when it comes to financial institution companies. Yep. E iai le la sanga. Ale fale tupe tu te tonu. O le matanga luenga o tupe. Malato umolo o iai le fa mau popongo o meta o tupe le tunu. E te tauna malama lama la tona. Ile au wala tai peo le laise nei no le bank. Yep. Insurance company. Money transfer. Special ta mir sanga o le lato whainga o laisene. E mawhai ei ono operate. O le mea le nātui, wa umana whai laisene pisinisi. Ma ta pena le laisene ngaina le lesta le ino company Samoa. A o le wha atari. Se I whai mo mua le tāpenanga a le matanga luenga o tupe. Ma le matanga luenga o le kovana siri le whai o le whai tupe tūtutonu. Ma lato umma I ele ta amirsanga I le awala. E whaatua I loa le stock exchange langa o le pisinisi fau. Mo Samoa. Bela le tufatu lauli. That brings me le vaenga lo lo city there. You have been with all these negotiations. Sa e mai la matanga. E o mai lava ile so. Sa yo ar teimile ye le teimile nei. A o le facility le. O le wangina. Fa mai ele ar me lea. A was frulima tau sanga o ta pena le mea. I don't know why. Make me understand. I don't know why fa mai wale anga le teimile nei. Langa lai pusi le lima ya oe. Ele kaunga involvement. Four element ele fito fa do vaso. Se frulima tau sanga talu na fa ile me lea. And it was all open book, like you said. Ea, tui o te lo lava ese umawhina ngalo ma le tua inga le sau ia te au ona o lou affiliation. Yep. Tui ma le whaafonga Samoa, pe ona ufai atu. E le whaingo fiele mene nei o lou tau mawhai e whaatali tonu tangata investors. E o mai e teu whaafai ngalo e ngā nato tupe Samoa. Ia iai lo lato tali tonunga, o le whainga ma lo le wha ele lei. E iai lo lato teritonunga I ei tangata I nei e pui puia lo lato wai a tatau. I le tau avei no pisinisimo I nei. A o mai fo I la I nei. E leo mai e manui eis tangata o to tasi. Pe o le mele tua ia ia. Yeah. Tui malo uanganga wha maoni nana lea mai moa le tunu. E le I le si tala u I se company ma tangata nei. Not at all. E le iai se taimi o tu wailo I ngoi lalo. O au ma company nei. O le mesa au tapenaina, o lo I tu malo. Yep. A au wha malamala male lo I tu malo. O le company le la au mai e whaile atina e lungo le tato ele lisi. O umana o tarsanga ia, e tatau o na iai se share, a le tato I tu malo, o na te tele investment. Yep. O tato e ona whanua, we are the landowners. E re tei lava le tupe o le lisi le a mai. Mo tato, e ka vaile lumana, e tato le ola pea. I le teimi umai foi lo teimi whawhai pule. A tupu mai tupu langa lana vaoa le I tu malo. E o mai, o le eise tato mena tapena, o le ale me tapena. E lua se furu pasene le share le I tu malo, I to tonu al kampanile. O ina tui na mafuai na mafanafana le mafutanga. Al kampanile, malo I tu malo, ia ma o tu la I o au le whai pule. O te tu la I pui pui le tamau a ingo lo I tu malo. E mar kampanile. Le la tau te o mai nei ma wha malama, tui e le whai ngofie, lo fesiri so, ma le matou tala no so, o le ale me lea, o le ale me lea, o le ale me lea, ngai whau manei mea mo tatou. Stock Exchange, ma le Financial Center, o se whai ngā whau I le lalo langi. E ma wai tupe whau, e whata aviri ele tamau ainga, o se atunu tau atia. O uma mai, lo ia uma ese o fesili, ma wha manino, o uma mai fo'i su atusi te tele o utami loai mo fesili o fa manino tu lo lava tui o lo tua aya tu li au pupu para lima o se tasi o su atusi sili o sa mo sa ye sa au tu ina fo'i me ia tau mai tama ia te au po lalau sisila lalau vaai lalau mai tau fautua mai ia tau o lalau vaai me le fa pe mai mo sa mo o le wo mai tangata nei ma tau tino ia tau
la auli e manuia ai lo ua tunu i le mea e no sa lo leo i te pena lau susueng my own investigation myself. Ua o tau tino atu ua umana whaia o tā penanga moa ula vaia ono o le afianga o lo i tu malo. Ua o tali tonu inai. E manuia ai sa moa le mele tau mawhai. E la ua mai nei tu lau lava ua fiu lava e tau mawhai me le whai ngā malo lumana i nei. Mai ngā malo le na umane. E le ai ma se mea na whaia. Io e. A o te fesili atu i temi muri muri ia i la tau e sa tapena ina mea FML o pusa moa is not ready. Yeah. E ono o fatu le o le lale tau nu ungo nei mea o a fair ready i tatou. A o le lava e lui foal developing o isi atunu o le Pasifika. A lui fo isi tama o aingo atunu o le o la tau talia ina whainga ia e mauai tupe fau le tunu. A le lava la tatou nofo ia wha pe le talia sesi. Ona tu wha panga e noa ia le wha pe o le wha taunu ina. Ai o le taimi a tōna i le se furu mon tupu tau sanga talua. Sa tau na ta penai le platform, legal platform, lea ua umana sauno i ai whainga mālore nei. O le ata pen. Po le mea lauli. O le umaninu lau wha marama. A o le si mea leo tau toso lai tite i lavo i tua. Po le mea ea. E iei nisi e le imana na o e tupu le mea lea. I le teimi o le tau whainga mālo le utu le mai. Pe o le mea ea e iei nisi na mana na o i a tupu a o tūla i mai i la tau i seisi whainga mālo. Po le whainga mālo tuai. A le wakula kupu angiar mea. A o le o tūla i mai le tau whainga mālo. O la o masalonga ngale iei. E mi al tala nta upu na tui. Ai le se lau sau no. No mai company i nei le lua fese fu. O mai lo fatara no. Ma le fo isa vea minsta o tupe. Ma le matanga alwenga o tupe. Ma lato umma o tapena ele mta upu. O le mea na maua muli ane. Ua whaile ton. E tala no al company. E aua ne i o utoe a fia malo utu malo. I le tapenanga o le mele. Wow. Oh my God. Tala noa le minsta tupe malana matanga luenga mawhar company upu whawhengo fie kipiro o ia. O le upu sa o le na angana toe o mai company e te au whai mai. O ese atoa le saunonga le uwhai mai le minsta tupe le natai. E aua nei tātou toe whai paanga. Ai o tulo i ala toku. Oh. Ea, o le tala sa o tui. E le mawhaina o ese company o la te risina mato ele ele. O ma fo ina whai ngā paanga mau tutu e wha au au wai. Ma ua lato tali tonuina la ngā luenga o leta pena. E pui ai lato. I tūlanga tau investment. Ma le tūlanga o le tali tonuina. E o mai sa mo. Ua le mau sa whai. O mai e teu wha ngā luenga au tau tupe i sa mo. I ele tūlanga i pui o mai tau investment e whai. I le mea lava leta te tau ana waitu. E le wha pete ala tu. O wha pe mai investor okay. Wale lei, o le amato taliton what? It takes me more than 10 years to convince the people to come. I think ole mea lauri tau ole mele wa tau nei when you say take more than 10 years. I think ole issue tau wa walai ona na toi o mer company tau mai ya ole tala min skar ku pelenga la ku fairo pa ku. Because they trust you. Ia, whaawasenga pele tunu nei te u whapea u whaiato wolo fiami o tonu. And what makes the company say that direct to me? E lo pula nei na whai ai ia le company iai, wale lei. E mātou te le talia me le te whai mai, o la mātou whaatat. Se ia o lawa ina tūla, mai se whai ngā malo e a fiai lau. I te tūlanga sanga tonu, na mātou toi fo ia tūle. Pai ngō fia whao ngaina. O le ala nga kau mwhai inga ia kiri oe. Ina ia awane i tupu le mea lea. A o le io o le te me le whainga palota pe te ua tū mai le whainga malo pe le tū mai le whainga malo. A ia vave na so sofa le mea lea.
ia wana i tupu te mi le lawa tina mai. Tui, na mua mato bebesi company nonu. Wa si la fia le tele o whaamasinoga na oso whaia ia o ina. Ona ea, o pese tāna ma ol malanga. Tala noa aloa la tau le mai ai, o e makaukia kampangi le, o fai tonu whatasi ma laudi ma afia ma le tūlanga le itu ma aloa laudi. O ina na amatai le vevesi o mea ian tutupu uma mai ale no. Tau ma fai loe mo motu, le so tanga wa umar kampani le. Ia lal me le no o ne iei. Na amatai pesta e fai ul malo. O ina tu, le mafua anga na le tupu le mea, le taimi, le whainga malo le na umanei. Le anga ua le mana na o ina ia tupu le mea, ai ui mai i le tu malo. Nga ngai whamaunga no mele toru le mea le sa ta pena, mo le atunu. Ai peo no whai atu, tui ele ai lava se mea pe o tala ma upu umanei whai, o mea wha la tua, ma mea le wha maonia. Le ua tau tino atu. O mea umalava o lai lalo wha maunga ma pepa le malo. E le ai ase mea tasi e lilo. O loo fo ia afianga ma le mea le atu ngaluai nei. O loo ua afia. O au o le tofi o le tu malo. O lala u tiu te whai. O te tu lai e mai wha manuianga. Ma o loo i tu malo. Investors o mea uma o share o le tu malo. O au e vaia. Le lai aluai nei le taimire nei wha tu langana o mea uma lea e wha solo mo le taimire nei. O le manu lau ti tau alunga tui. O le ale mea. Le ale mea le mai. O le ale tu inga pisinisi. E pisinisi e mau aise manuia se tanga se tu atasi le tu a ia au. O se pisinisi e mau se manuia na o lo tu malo. Pena o se ainga. O se pisinisi e manuia aisa mo ato. O fisiri de na. O le lau o mai le kampani. Muni nei le tau sanga le nei. Whela ai ma le matanga aluengo tupe. Wheloa i ma le ko vana o le whare tupe. Wheloa i ma le minista o tupe. Wheloa i ma le komiti whapitoa al kapeneta. O me tau tupe. E tā pena i le lipoti. E ave i lumor kapeneta. E tilo i le mele ua mai mar kampani. Lena sau no i ai le fionga tamai tai pāle mia. Ua umana wheloa. A lea ua ta pena. Le au wala wha le tūla fono. E whaatau no ua i le kampani lea mo Samoa ma whaisu asu enga uma. Mai le se fulu tau sanga taruai. E tilo ai, o ai tangata e ona le matau. A le mea siri o na whatau atui, o le ale mea sa moe maue. O le ale ala ngā tupe fau lea e talai nei e maua. Ia, e o vatu, tui, e o vatu ma le luas e lau miliona. Tala, a Samoa. E maua le tau sanga i le kampani lea, wa uma na lato fola, a lato wha maunga ma confirmation uma. I le matanga luenga o tupe. I le matanga luenga o kovana o le whare tupe. O le minista o tupe. Ma le komiti o tupe. Ina i o sira totoa iei. Po se mea te tauna whai. Po se mea le tauna whai. O la laua i ofa matalanga umam tau. Le ai se mea lilo. Le ai ma se mea wha afua pe tau punipuni. Tau fisile tua lau li le matau pule i kampania ma mea. E mawhauna e tau mai se atunu o lalolangi ua matua mawa e lona ta mau ainga i le whaafai ngā lua ngai ngō kampani ne. Mwhainga e kau mai se kungu o lalolangi ua practice ai le mea nei ma ua veo se tunu ua tupu mau lalona ta mau ainga. O le wha moe o kampani lea atui. E teipe o le mea ua tupu nei i Singapore. It's a financial hub. O le financial hub o le atunu ma le atu e lopa atoa ma le atu Asia, Singapore ma Hong Kong. A e sila iai kukolet na tō wole tō te sila iai le tamau a inga e maua mai i whawhetaua inga la nei financial center, stock market, cryptocurrency, blockchain. O mena o wheu i inga fauna o le tawalenga o le lalolangi fau leo tato iei. E mauai tupe fau mo le atunu. The new money. The new investment. Sau lau ngai fo i whadifon. E lei alo sa upu na whaita tono le whadifon. O lango le temi tono lena ve vela i whetauinga
O le tau mawhai atu o le fast, ai whape mai tu le epa. Whawewhena e sau mana ma whauwhaunga, o atu pe tau te o mai whaatino, mai mei o tau wholwholai le tunu. I'll send you the clip. O la upu nei na whai. We will transform the financial institution o le tunu. E mo mai tupe whau. Ma mai e tupe ati na e le tunu. Ma o ma whai nei lalo o le manifesto o le fast. E mana o mia tupe whau. E ati na e le tunu. O le taimine nei tui. Na o tiu te lava, ma la whonga. O le tātou te o lai. Ma le remittance o tangata mai whafu. Ma nai wha ato anga i o taun whai atu nei. O le taimine nei. A tātou tiro i sa moa mo lesi lima su tau sang. O taun tātou vai new investment. Mo tātou matupe whau. O ila. O leta sila i a Singapore ma Hong Kong are the fastest growing financially wise. Ono me lea. E se tunu al Pasifika lauri sa try ai le mea ngai. Yo, el wha moe le nao fiti. Sa taun whai fiti. Hmm. Privatize. Sa taun whai le lato stock exchange. Ele work. Langa foi ese company ma lato foi system e whai ai. O company lea. A wha peo mai wha atu le lato stock exchange i Samoa. E o mai a ma lato tangata ele stalai. E a whe tangata o le o mana whola i lumor ko vano le whantupe Samoa. Ma le minista o tupe, ma le mitanga luengo o tupe. E o mai lato ele stalai i lunga o le tato platform. E le tau su ea lani tangata. E o mai a lato ma lato tangata. Ale a mai ngole matau. E o mai tangata nei, no mai la ia whai pā anga ma tātou tangata whai pisinisi. E matua te le si tanga le lei. E whai ngā pisinisi e sa mo le iei temin nei. Ma tangata nei, na velo le lunga whai whaftawa inga i lunga o le stock market. Mana ia leo manino atu lau whamamanga o le matapula. O le teimi nei la, o le toa lei le teimi nei, o le tapenanga o la auto whai ngā malo e pe ona e sao non whamamlama le role le Central Bank i le tapenanga o li poti nei. Ona whatoa mamori e leo le li poti ilo nao te lenga mo se whaunga whai ar kabineta. Tūlanga na lau umana sao noa iai le fionga le tamaitai pālemia. Lau ala fo i lato le Central Bank, o le SIFA, o le Ministry of Finance, o i whaleo lato si sila. Ma AUVA'A, ia ma matai tu. A whai wa o vātu ma le se fulu mon tupu tausanga o taatia me le lotea. E lua mea tui. O le mana na o e whai. Po o le leilo whai. A wa umana vatu le fsosoni al company. A whai e mana o mia fsosoni. Whai na mai nisi experts mai fafo. Ia tu nuu la ua ola le leile mea. A mai le te lato whateita ia. I lau lava langona ia te autui. O te le mana o misi leva noa mo Samoa. For Samoa to become the financial hub o le Pasifika atoa. O te le mana o tu lotui. O te le mana o se mea sa tapena mo le lumanai ma le talitonunga moni. E manui ai le tunu. E se atu mtatou. Wa mautu isi e tatou tu la fono pe tatou Investment Act. Me voi le te sau e mai lau whamiliona i nei na mauala i au whamanuianga i airo citizenship bill. O mana pasi il parliament. A welo o maltemi nei. E le ai ma se tangata o sau e investai. Oh. Le ai ma se tangata e to tasi. Mai le fitu valu tausanga talu na whaile natu la fono. Ai sea, e whae te tangata i le sau. E le ilore me sau, iai oifo i le sau, iai. Yeah. Ai a sau le tangata investor, wa tali tonu ia te oe. Mana i loa o sa mo o se atunu le lei, e ma whaina sau e malu waila na te unga tupe. E no fo nei. O lalu, o lanu to ingo elo fionga le minsta. Ta si va vel tapena ngol li poti nei mo sil sil ele to kabinet ten va vel faisa fa unga. A o le imisi le avono mo Samoa. E tai pei lava o le mata upu fo le va le na sau. A wane i tato misi le ava noa. Te min nei o le ufa solo lava le tapena ngo schedule flights sau mo tato.
a o tātou vevesi le melena, o la ua talia e New Zealand le direct flight mai saina, la ua talia e Christchurch, o la le foi wa amata fiti, fa ai la tātou ni tātou tuai, fa pena foi lan mele, fa pena foi mele, ina ne i se investor ne yo i se sia tunu, ia mai maulo la ia, o le mea ua leva na tapena, mafua, ai peo no fai atu. O upu, matala, matua inga uma nei e fai tui le teimi le nei. Fa pea mai o fai ngā faa la tua, o mea uma o lo fai a wala pio ma mea uma. Le epa o lo tui, o lo sila le atua i mea uma o lo tapena. E le mawhai na tapena se mea mai e faa le tonu e le tunu. Ma lo tari tonu ngā langa o lea a fia lo i tu malo. Ina ia vave ma taunu, ina tei o tato misi le pasi. Right. Faftai. Now, if you're going to start, that will chief see the time. O tele i fesilia tuala i tila i so finangalo. E fa tau le unga o le fa masinonga maulunga le o fa le nga i nai le fa salanga na faia le palmene. Mo sui fai pule to lua. A ole avno nei. Wo man fa le o finangalo i si fa salanga o to na isa mai mo i le tunu. Ah. La lo finangalo. Ia, ele ese la utala na nafi, ese le tala nei, o te tautino pea, le ava ma le whaalo alu le vai, ma le pāre mene, ma le saunoanga le whangwhetalai, ia te uia, i o talitonunga e tausia le mamalu ma le maualunga o le pāre mene, o te le talia ina ni tangata ua soli le tūlafono. Ai toi o mai tu tono le maota fai tūlafono le atunu. O ina le wha vai eilo ulangona, o te le talia i la ua nei, e toi ulu fale mai. Ono le whai unga ua whai e le whamsi, nonga o te le talia, i lo ulava talitonunga wa uia. I la uva aile na, i la utilo, i le whamsi nonga, ma le whai unga le usau le taimire nei. E pēr fo ina whai maisi, ua o te te, e ese vala o mea, o le mole te te tui, sa o pese se, e whai ia, e leini whainga wha vai, e leini mau, vai mautu o manatu maulangona. Ai le mawhai ono o talia. Leanga o ni tangata ua soli suri tu ngā whono ma mafa. Ai o mai e toi whautu la whono le tunu. Yep. O la lau mai tau palauti. O le a fōlinga e fōlinga iai le tātou pāle mene. O a fōlinga e fōlinga iai le whono whaitu la whono a Samoa o tangata whautu la whono. Ai sau whawhai e matangata ua soli tu la whono ma mafa. Tu ia nisi me laiti o ta vale ma me fa pena o me le tau pulea ma o me tutupu fafose a o me nei o sori ngā tu la fono e fai ma le mautino lua mea ma tau tia tui le mi ngao ma le fa alo i le fa masinonga sa le fa masinonga le pou tu matila e tolu iai pou e vaia le tunu lua o le mi ngao ma le mafau i le pale meneo o i le pale meneo le tunu le ao le malo le sui ao le pale mene ma sa mo a to firfiria ma to o ila le mi ngao ya sa mo a to o ina tui fa malu lua tu fo ile tu no ina nei te wa se la utala ya ma la to fo mai tau o wa na la ngona o te le tali ai fa unga le wa mai ai o le ta tia le lafo do le mana ile sa no anga le fo fetela awa ana talia fo i le fo fetela ele te pidi le case manu tu wa yala le adu le temi nei ala fo i ele te tonunga al fo fetela ele o ta otto le ngaton fa unga wa mai I think all me pute sili no finga ta ile tunu ula wo fionga le minsta. Ale mafai ona mamalu le palemene ya uto fionga i sui fai pulo le tunu. Ona fa fe la expecte o ko sui fai pule e fa alo longia o to le tunu. Pe fa sili musa ya o to. Lo to le fa alo longia ele se palemene na fai pule. O le palemene ale tunu ulane na palo taina o to.
Yo le menga le e fainga tau na talia nga tai tangata. O le sili musa ia o tou o e faia tulafono. O na tou soli tulafono. Ya peanga sa wa laun alaunga ka mai palmi. E se la le vai ngole o le whaasalanga le vei o ko pe ako soli tulafono. Ai e se le whaasalanga ave o tangata o le atunu pe a soli ni tulafono. Pe le whaite tinga tala na mo le wha tonu nga tala na le sitila le atunu. Le mele o tule mai. O te whaamaunia i ei tangata lai tai tu lou lava e ei nisi o le tunu o lai tai tanu malala. Na whaafale pui pui na ona o le contempt of court. Na i ei tangata lai tai. Na whaafale pui pui ona o le soli o whaamsinonga al whaamsinonga. Ma le mawhau fau i whaamsinonga. Yeah. O ai la tangata e ave whaafare pui pui o na contempt of court o ai tangata e whasao. Wa e lole laungo le unga le na lau i le contempt of court. Yep. Ona o le umi, ona pāle mia. Ma le harmony agreement, wa le ai se whasalanga whaafare pui pui. Ia nei, lole i vai laina nātui. O le tali na nā whaamsino. Whaafepe ana se tangata, it's an ordinary person. Ta pena i leifar pui pui. Ai o lau saunanga le tūlanga lewa e saunua i le atunu ioe. Se o le manu manunga le nā tui, o le manu manunga le nā, o a tātou toi upo le a whai e tau tatala atua i le ami o tonu, a e tau solo musa i la tau olo i to tonu o le pāre, mene le soli tu lafonu. E mai maunga wha ataita inga, e mai maunga fo i le taiala, e mai maunga fo i manuia. A whaila o lea na nau, a tau le contempt of court, kau contempt of parliament, it's nothing to them. Also, e la va fera na whaile atunu mo le rumanai. O lea o onga lea la atato whai e tupulanga ia, e whaile mea se, whaile mea leanga, a e pei lea mana ia e le, o la ele le. It's going all right. Just go. It's going all right. E le sa o le mea tui. Malo, whaftai, wa, o mamtau politi live sa mana o e sitting elo fionga le minta I Aso To'ona'i, whaftai tele mo le no. Ya, ai whai mai al ta Polokalame nei taia mo le mai banga le tino. Whaftai mo lo ua wanoa, tui o te lo lava e le taungo whira nei teini, I le vāvā o solo tusinga ma me umo lo wha solo. Pau lava lea o le aso aswatu o vai manu I poenga I lau whaafonga Samoa, ma lau tau tinonga. O te toi a watu lau tau tinonga le nei Samoa, na o whai atua le amatanga I na watapena, le vaa o le whatuatua, I le atua Samoa tasi tau ave le tunu. Ma tau te le tā pena ina se mea wha le tonu mo le tunu. Tā pena mea uma ma le tali tonunga e manuia Samoa. O ala upu matala ma mea uma nei e lafo le teimini nei. Wa o masani tui tu lango tua inga ma mea masani. Ai a se si e masar saro pea. La eva noa wha msinonga e ave ia. La eva noa te lele wha msinonga. A mai uma ni tō mau ma mea uma nei tō te whaaleanga ma iei le au malipo. Tātou toi whero I fōre wha msinonga. Wha manu ma lama wha pula mea uma. Ai Samoa ma le upu ma le tala. Tasi lava wha moe moe. Ia manuia Samoa I mea uma o lo tapena mo le tunu. Lai tā pua I Samoa e mai se fo I le tā pua inga si ese. Pule le atua I whai unga ma whaasalanga o e whai a e le sāwa vadi le amioto. Siau wha marulunga le na e watu pesi o tātou watunu. Ai wha aftai tui wa e vala au mai. E tate tale noa. E wha manino nei matau ina ia ta oto le angatompa. Manuia tele le whai unga le nei vai aso. Lo fatu Samoa I tau pulenga ma me umo la whenga iai le whai unga le amatanga le vai aso fau. Ma wala umalosi tui, alo fa tele atu.